Mpaka wa leo sijaona umakini ulioko ili niweze kupata haki yangu. Tarehe 25 August 08 niliona lori imejaa vijana. Nikiriro kia amwe ya Kenya aria matete mamilioni ma mbeca kwitukira kambuni maigirira cia wendia wa migunda. Tine nijikarite wanda mau madani tu. Aingĩ ao makienderio riera na muthia makarikiriria moko matheri na angĩ ao magate mioyo yao magikinyira migunda iria merirwo. Tuweze kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Igireko ta ici nicio icungiririe mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta kuruta mukana kuri kambuni cia wendia wa migunda na irikoretwo ikihenia muingi guku akihe ministry ya migunda mieri 3 kunina githagathago kiria kigumiire mugunda wa Embakasi Ranching na matigirire ene migunda ni maheo title ciao. Wizara ya Ardhi wakiungana pamoja na county government pamoja na idara tofauti za serikali ambazo zinahusika na mambo haya, tumesema tumewapatia miezi tatu waingilie mambo ya Embakasi Ranching na wahakikishe ya kwamba wananchi wamepata haki yao na wamepata title deed zao. Akiaria hindi ya uheani wa title ngiri 50 kuri ikaria kaunti ya Nairobi, President ninge ni athire kambuni ici thũrimwo weru niguo gukũrana iria ikoretwo igitunya muingi mbeca. Sisi hatutaki kuendelea kusikia wananchi wakiumia na wakikimbia kona kwa kona wakitafuta haki yao. Wakati umefika kila mmoja wetu aweze apate haki yake. Riathana ria President riokite riri kambuni cia Embakasi Ranching na iria yake hiyo mwiri ikoretwo na ngucanio na amemba ao thutha wao kwehokerwo mbeca niguo mamahe title ciao no macungiririo ni ikuo na waitangi wa thakame. Mwena-inĩ wake Minister wa migunda Farida Karonei neugite thirikari ni guthie na mbere na kuruta title makiria cia migunda irire kaunti-inĩ ya Nairobi akiuga ni mekuheana title 100,000 gukinyeria muthia wa mwaka uyu. We have 50,000 titles for different schemes in Nairobi, in Eastlands area, Kariobangi, Dandora, Tasia na NSSF pia, Your Excellency, na tunatarajia kwamba mwaka ukiisha tutakuwa tumezidisha hiyo na tukaelekesha kufikisha 100,000, Your Excellency. Ciĩgiĩ gucokia riri wa muciĩ wa Nairobi, President Kenyatta ni augire thirikari nene ĩrĩa ya Nairobi ni kunyitanĩra gwaka mabarabara weru muciĩ-inĩ ũyũ ikiambĩrĩria na mwena wa Eastlands ona thengia wa ciringi bilioni 3.2 iria ciahetwo thirikari ya kaunti ĩno kunyua kagera. Na ndipo tukitoka hapa leo tukiungana pamoja na county government na wengine tunaona na tunaenda kuanzisha muradi wa barabara za Nairobi. Your Excellency, kuna mihango Link Road ambayo inatoka na bypass pia hiyo imeisha. Kuna mihango Access Road inatoka Kangundo Road pia hiyo imewekwa lami juzi imeisha. Mukana wa President kuri kambuni cia wendia wa migunda ukite riri ya Kenya makoretwo na kigiriko kiingi na kambuni ici o riri agititirithia wira wa gucokia riri wa muciĩ wa Nairobi no uguthie na mbere. Handu-inĩ ha Kameme TV, Njĩra Kamau wa Mwangi.